Isdu pami sembah Laila Seratin Ratu Sadera. Yo Laila. Yuk kawasan nomor 1 masih bersama Janur Kuning ya, si Pancong Pamungkas. Itu dia. Ada Asdewi Siraja Langkah, Toro Juket, Putra Jurla ya, Sebulan Bintang alias Dawi, si Putra Metropolitan, Toro Juket, Putra Terbuang. Masih bersama Bapak Haji Mathor dua serangkai. Yuk lemampai pun diawali jumpa kita masih bersama Bapak Mukarrab Kalaben Setong Gending Sandet Rangrang. Ya Mas Gending Sandet Rangrang, Pak Mukarrab wa seneng tengah sesepo putra terbuang. Ani kok mak seakraja angkara sangalikan nangka indah pamili malam terakhir rukun karya sandit rang-rang karang ruak senenteng tantona putra terbuang ruak sahri pada bodo arwah putra terbuang karajana tangkel sangaleko Janur Kuning niko kerajaan tangkel sangaleko para air bulan le aniko malam terakhir rukun karya dilerahmu Pancong Pamungkas wak jailani menmare akar putra terbuang. yo manas sandit rang-rang nape boleh ruak Janur Kuning arwah Pancong Pamungkas mon emana bulan kemani mun tak amul rasa tak kuat Yuk taruh juga negak sesahari tanggal 2 lekor ya bulan Sabolo. bila kearep jalan kerja karjana tanggal sangalekor tantona Janur Kuning Pancong Pamungkas rawak pada putra terbuang kifat orosi Mon aneka putra terbuang sahri bila cipat dua serangkai. Yuk cipat dua serangkai nepe boleh wak putra Jurla bila Asnawi putra Metropolitan Usari bila Asnawi le putra Metropolitan rang-rang boleh wakon alongku nape boleh surga Praja Wali bila Asnawi wak ayana riko ma boleh tengkang sedari pulau oksigen Kak Misbah. Selamat datang putranya tim tak roniro yang terelongku bila Janur Kuning
se agar jauh. Yuk Arif se agar jauh nanggel sang rekor. Buang gak mugaran. Wak jaelan ni juga nama politik. Gak asnawi. Tapi boleh wak bedale. Ngereng jeke mak ngereng jeke. Tangkel sangalekor bulan sanunto arep doa nang keotan tona indah family si malam berukun atas nama Janur Kuning sepancong ruang pancong pamungkas katuana kaacipat korpian nasakrile etarema sedari cipat hormon etarema aneka putra terbuang bila gak sari putra terbuang yo atmawi bila gak rakmu sepancong pancong pamungkas le atmawi ni kok pada beda pak mukarrab le takati kelet putra metropolitan ruang asnawi pada long-polong asik kong palong guna putra jurlan oh la 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 andi niat tertekan arep agar jauh kelesang alek berenang ke indah family ruang semalam merukun karya malam terakhir ane kok nang ke rukun karya ruang arep seakar bulan sanunto tangkal sangalekor Janur Kuning bila cipator dua serangkai ruaka asnawi kak rakmu pancong pamungkas seri yuk pancong pamungkas tidak paksa tegak bentuk serak-serak basah mukarabi arwah semarenanta Kak Matnawi Kak Usari pada beda bila Kak Asnawi arwah putra metropolitan nabe boleh karamu pancong pamungkas arwah hisan ayo Sufyan kerja ayana Haikal Angkel dulekor atas nama putra terbuang Sofyan si adik kalenjang pote harap arwah pun pada ngirim putra terbuang putra metropolitan putra jurlan mokani kole pada kak jailan nape pole niko embo sasarong pangeran desa ada hasil lah ya dong kalebun asik tangga tinggalan adik kok si adik kalenjang pote mati sanoto bolong berdua Sofyan se andi plasindo arwah kon kapten ngisel pada ngirem Wasih Fathor arwah bos dua serangkai ayo Punarso pancong pamungkas aniko pada long polong bila Kak Sari arep bila arep calon karjo bila Kak Rahmo Kak Usari ruak pada pangeran desa semanggi ruak Sofyan nape boleh
putra metropolitan mun arwah le pada cifat ordua serangkai Rak sakrile benrakmu pancong pamungkas bila asnawile putra metropolitan tapi boleh Mas Jukir wak setia hati Niko satra bile apolong laban cipat nape boleh asparuna terbakuna aspar dikamak pangis kona dibangutin adi kok sanunto pada etangan lele etangan le yuk motor rusak kalangkong ada botena aja rezeki oleh 100 emang ngirim buset pada tiga aja ayo Resti wa entarane Dela Kalaskar Kaca Jaya ajalana ruak pada Laskar Kaca Jaya Jaya lekor maja ke elabang bisa tanggal 6 lekor bulan sanun ruak tantona se akar jauh bila aji surawi yuk katuana yuk silakan si mulia sang pimpinan dari Laskar Kaca Jaya seperti maju kalaban erengan gendik Puspo Sesariang Puspo Warno kok ngabes-bek nama ilang kan kok hanya mana dia jelek oh iya nyari angin yang ngirset Laskar Kaca Jaya Aji Surawile Sena yuk Aji Surahwi dikasih bekal maju ya tore nang rak ben-benan Laskar Kaca Jaya Babang Kaya Nyonya Nurmawiyah yuk taruh juga nih kak saudara Ali tangkel lekor bulan sanut Aji Surawi ruasenanto yuk bersama juga Apel Mawardi ayat Iqbal dikasih FCE arwah korban bodoh sebangki putrine serigala muda seberbahaya ruah ayananan ban pangeran desa senyocoe Laskar Kaca Jaya Aji Sura arwah entok enanan dadi polian ruang lima bali tengah cok peta boleh toh kubana putrina Laskar Kaca Jaya wasai wak seti hati pun pada alongku tapi sor beri mungkin berapolo mau sedepor mengkurang kopi kan minta dikawin Aji Surawi putra jurla Niko juga tidak sih dari curan dejen putra jurla ale Ian Laskar Kaca Jaya Batari longku pasang kota beli ajan cipon mulai sepon nyatana kun perak jajan saya nggak motor ada gak oke montoju cok nyari si kasar nyan minta kae mun
Niko le Nurmawi seakar je Mamang Riyadi Bekela Mamang Riyadi le akar je tanggelem lekor tolen niko pasrahake kasang Pak Haji Surah tanggelem lekor le bulan sanonto mada tengah niko sesa paket yuk pada tengah sisa paket Talangkong Serigala Mudaya Tarana Longku pada salam niko neri ayana Iqbal ben mamana Iqbal se andi kerap niko le aniko kereta malam juga se akar je tanggal 4 bulan 11 apel mawerti ayana Iqbal se andi kerapan sapele nekok kereta malam jadi ya le akar aja tanggal 4 bulan 11 ali kanjeng dosa eteng gua korpian naka ali aniko si apel lah etarema si apel mawardi le every ibut apel mawardi ayana Iqbal pada tengah bunga famili ayana Iqbal aniko si andi kerapen sampai kereta malam saya mulai beri duit boleh berak kali apel lanon tuh apel mawardi le etoroni pole aniko oleh saparole oleh saparo seratin neko tali pare akar mare madatang Supriyati matrem sanonto mabali tengkale akar jana ayana usi mamada usi surang wile laban makali aniko pun pada etang putri Laskar Kajajaya semaki ini kok putrina Serigala Muda pun ane kok mamana iluan le nape pone mama aikal mamana mila rok torok na along polonga mara aniko le Mamang Riyadi wak sakar je tangkel sangalekor tangkel 6 lekor Mamang Riyadi niko karjena mana yeni Serigala Muda maski ya torana longku esok ana kakompakona aniko apel mawardi tak ketinggalan patruke isaniko mama nanita ketika Fitri ayana Iqbal mama nailuan ayana Iqbal tanggal 4 bulan 11 bila Mamang Riyadi Nurmawiyah tanggal 6
bulan gelem lekor Mada tengah kok sesapat bunga famili. yuk pada tengah sahabat Mamang Riyadi akar jolas Karkaja Jaya tangkel 6 lekor nangka bunga famili meski Pun ade kok ayana haikal Nekok Sofian pada tengah mangki Nekok Laskar Kaca Jaya Niko kasah nayu bener pangeran desa Serigala muda Niko pada kompak ayana Pamana Yenine Arwah Putri Serigala Muda Pun arwah ayana Revi Ayana Amel Nekok Bocah merokok, Sarang oh. Gile Kenapa boleh mama nawatus yuk mama nak usi bisa Mama naikan pada ajoget mau beli tengkar Ini mama nak usi niko laban pisan Se andi saperwa Se kereta malam Pun ngicung tak luang pesen aja Lagu hah Lagu apa? lagu opo Mas Joko hasil lasarong oh Kali aku pergi dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok I'm sorry nenek di sana si Raja Sawer mengendarai mama hai kereta malam juki jaki juki jaki juki juk kereta berangkat kereta malam juki jaki juk ayana balik juki jaki juk anu ya toh kereta berangkat juki jaki juk cuki caki juk hatiku gembira asik iya kok kakak lah you beri makna haikal boleh tarik sis Ku datang hingga tertidur nyenyak sekali. Suatu ketika aku terbangun, rupanya hari pun sudah pagi hingga tiada aku telah tiba. Juki jaki juk kereta berhenti Juki jaki juk hatiku gembira Juki jaki juk kereta berhenti Juki jaki juk hatiku gembira tarik bos sarong ya biasa Laskar Kaca Jaya goyang ayana Iqbal Haji Surahwi Andi bini ki ada hasil sarong aye
kita kijuk Kereta berhenti Kita kijuk Hatiku gembira Stop Kita kijuk Stop